turi kujya mu kama ijuru tunasema tuko tunaenda mbingu, indyarya ntabwo zirareba wajanja tutapita hapa. Ni kweli. ijuru rirajyamo abantu batanduye Mbingu litaingia wale watu washafuka, wale wenye haki, badafite uburyarya wale ujanja. Imana ishaka Mungu anapenda, abantu bakiranuka anapenda watu wenye haki. icyo cyatumye Ndio sababisha ntabwo bagiye azamuka ule Mungu anatazama na panda, azamuka ku gitara anapanda bitegereza kwa mama na watazama. ngubu Anasema yeye ubwoko butura ukwabo hawa ni taifa naishi pekee, hawatahesabiwa kwa mataifa. kubera iki Kwa nini? ubwoko butuye ukwabo Ni taifa linakaa pekee, uzabarwa mu mahanga hawatahesabiwa na mataifa. ubavuma na Mwenye wavume anawalaana naye alaaniwe. uwo si baramu Wewe ni Balaamu. tubyivugiye Sasa nasema ariko imana yamubwira lakini Mungu alikuwa anamwambia igihe agiye igihe bamubwiye ati ngwino uvume wakati anamwambia kuja walaana, aravuga ati usiende Mungu anamwambia labda ntugende. abonye amafaranga Anaona pesa. mana wambarira Mungu sunisamehe niende. imana ati uje Mungu anamwambia usiende. turakuzamura Tutakupandisha. oya wijyayo Hapana, usiende. Mwene data turamushije guza mu mwaka wa Yesu Kristo. Dushimiye Uwiteka Imana twongera uburame. Izina ryayo ricyubahiro. Nawe ndabona nta morale mufite. Naona kabisa mna kabisa mbaya. Nta morale mufite. Naona kabisa Habaye. hapa nini? Byonyine kuba nta marira dufite uyu munsi Venuste na madamu we turi ari hagati muri twe tukaba byishimira tukanezerwa tukabyina Nacheza. amen Amen. Dawidi niwe wavuze neza aravuga ati narishimye ndanezerwa ubwo bambwiraga ngo nze mu nzu mu Uwiteka none haribe ubuziya venu aza kuba yapfuye Sasa venu akikuwa alishafariki. ubu mwese muba muri hano Sasa nyote nimekuwa hapa. kanda gato Hakuna taki. ariko kuba turi hano venu nawe ari hano Na venu yuko hapa. habe ntabwo wadukubitira ahubwo nzajya mwirahira Ile nyimbo tutakuwa tunamlapa. niba twirahira baduhaye inka Kama zitanga tunalapa wale walitupatia bazazinyaga zikagenda kangahe waduhaye ubugingo ni mara ngapi alitupatia uzima? muhaguruke Msimame. nzajya mwirahira
akwiriye ni icyamamare mu isi ariko mu ijuru ntazwi ameze nk'isazi ariko umwami Yesu yaba mu isi arazwi yaba mu ijuru arazwi aho ariho hose afite ubushobozi kubera ko ni umwami w'abantu. Amen. Uwo nguwo niwe wenyine ufite agaciro. Ni kuba ufite agaciro se mavumbi ni chifu urapfura uravuze ati nimushabe mora mwiteguye ati umuntu tukajyana sema ubusa mtu ni bure ubusa bure umva atari ubuntu bw'Imana neema ya Mungu twese twabyutse ku buntu sisi sote tunaamka kwa neema. bamwe baraye muri Kongo Wamoja walala abandi baraza Missouri abandi baraza New York abandi baraza mu gihugu mutazi mwichi nyachuwe woye kwibona hano anakwenda kujiona pasi iyakugarewe ihaya bwayo n'ubuntu ni neema. iyo Mana yabikoze Mungu alifanya izina hivyo. ryayo ntabwo icyuma natwe twese twatwometse turi bazima iyo Mana yacu icyubahiro mu izina rye Sifa katika jina la Yesu Kristo. Imana yacu ni nziza. Mungu wetu ni wabye. Turagarutse rero Tunarudia sasa. harya dutangira twize ngo iki Tukianza tujifunza je? twize ngo iki Tujifunza je? twize ngo iki Tujifunza nigishe ekole de dimanche mimi nilijifunza nigishe kuri ekole de dimanche nilijifunza kwa ekole. nayigishijeho Nilijifundisha. twize ngo iki Tujifunza je? oya ntabwo ari ejo uhereye kwa gatandatu ubundi Sio kesho, tangu siku ya sita iliyopita. twize ngo iki Tujifunza je? Obedi ngo yabakanisha Obedi alisema hapana. yego rata Obedi Hiyo Obedi. ngo mugire ute ibisigaye Yeye naye baki mutwara intwaro zose ushike silaha zote za Mungu. kuko tudakirana Kwa kuwa tugombana n'ababayama na wale wanafanya nyama na mwili. nubwo tugenda twambaye umubiri Ndio tunaweza tukivala mwili, nubwo tugendera mu mubiri ndio tunatembea mu mwili. ariko ntiturwana mu buryo bwa kimubiri. Upande mnamu na kimwili. Ntabwo mpanganye na Frere Dusabe, Bwana ndugu Dusabe. ntabwo mpanganye na Frere Gerard, ahubwo umwanzi wanjye ni njye. Adui yangu ni mimi. Umwanzi wanjye ni njye. Adui yangu ni mimi. Nitsinda njyewe Nishinda mimi. jye ubwanjye nkitsinda Mie nzaba nanesheje. nitakuwa nashinda. Ariko igihe utaritsinda Lakini wakati igihe hujajishinda, cyose utaramenya umwanzi uhanganye nawe ntabwo uzanesha urugamba. Ariko iyo uzi umwanzi uhanganye nawe intambara iroroha kuyirwana. itakuwa vyepesi kugombana. Ariko ingorane Lakini shida iyo witiranije abanzi urasa na bene wanyu. ukifananisha wadui utapiga. Iyo witiranije abanzi urasa na bene wanyu. Ubarashe kubera iki? Kwa nini? Unasema Ariko hari ibanga ku bantu bari ku rugamba kwa ni siri. Kwa watu wenye kukuvita baba bafite akajambo walikuwa na neno harya kakantu bajya bashyira mu cyobo ili neno natia ndani ya chombo. Nasema je, cya kirimi bajya bakita ngo ile lugha wanaita je? hari ikirimi bakoresha mu cyombo Kuna lugha wanatumikisha ndani ya bakita ngo chombo. krosayini Zile cross-sign n'abana b'Imana na barazifite. watoto wa Mungu wanacho. Oya mubyibuke ngo bagiye ku rugamba baravuga bati Tena kuvita rero ujya uvuga ngo ujya uhura n'umuntu kwa na mtu kwa nasema ubwo twese dusa sisi sote tuna twese dufite Bibiliya twese tuvuga ati amen tuvuga Yesu Kristo mujya muvuga muti unasema eti si
Sibolete. Unasema sibolete. Uravanga sibolete utumurasa. Kubera iki? Upike. Genda ubwira umuntu ati. Ambia mtu. Haleluya. Haleluya. Ataanza. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Hari indamukanyo z'abana b'Imana. Watoto wa Mungu. Umubyeyi barava mu gihe cy'umaraza avuga ati birasaba ko mubaje. Niambie kama kwa wewe. Haleluya. Haleluya ni y'abana b'Imana. Ivuga ngo bibe gutyo. Sema hivyo hivyo. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Hagati yanjye nawe. Kati yangu na wewe. Hagati yanjye Kati yangu na wewe. Niba kuri mwene data nibibe gutyo. Ikuwe hivyo. Akigora nini? Lakini shida iko. Tubibwirana mu buryari. Tunabiambiana kwa ujanja. Umva. Sikia. Ejo nabonye umuntu kwigisha avuga ngo kubitizo ryarya. Kesho tunafundisha nasema piga zile janja zitoke. Iryarya zose. Janja wote. Ziraje zisohoke. Nakuja zitoke. Iryarya zose. Wajanja wote. Wale wanadanganya. Kuna mstari kabisa hautapita. Kuna mstari. Niba tuvuga ngo turi kujya mu Kama isi. tunasema tuko tunaenda mbingu. Iryarya ntabwo zirareba. Wajanja utapita hapa. Ijuru rirajyamo abantu batanduye. Mbingu litaingia wale watu washafuke. Wale wenye haki. Badafite uburyarya. Wale ujanja. Abantu bakirana. Anapenda watu wenye haki. Icyo cyatumye Ndio sababisha. ntabwo bagiye azamuka Ule mwana atazama na panda. azamuka ku gitara Anapanda bitegereza kwa mama na watazama. ngubu Anasema yeye ubwoko buturu kwabo hapa ni taifa naishi pekee. Hawatahesabiwa kwa mataifa. kubera iki Kwa nini? ubwoko butuye ukwabo Ni taifa linakaa pekee. uzabarwa mu mahanga Hawatahesabiwa na mataifa. ubavuma na Mwenye wafume anawalaana naye alaaniwe. uwo si baramu Wewe ni Balaamu. tubyivugiye Sasa nasema ariko Imana yamubwira lakini Mungu alikuwa anamwambia igihe bamubwiye ati ngwino uvume wakati anamwambia kuja walaana. aravuga ati usiende Mungu anamwambia labda nujende. abonye amafaranga Anaona pesa. Sema Yesu. Mwana wangu bari Mungu sunisamehe niende. Imana ati uje Mungu anamwambia usiende. turakuzamura Tutakupandisha. oya wijayo Hapana usiende. ariko Lakini munyuma Imana igihe yamuretse baadaye wakati Mungu alimwacha anawatazama. ubavuma Anasema mwenye na walaana naye alaaniwe. ubavuma Anaye walaana naye alaaniwe. umva Sikia. ngo tugaragara nk'abatamenyekana Tunaonekana kama hatujulikani, lakini kama tuko tugaragara nk'abagiye gusa tunaonekana kama tunataka kufa, tubaho lakini tunaishi n'isi yose kubera na ulimwengu yote naishi kwa watoto wa kujia watoto wa Mungu. wabuke tusamaga Mose Mame tusome neno la Mungu. izina limamo wacu Katika Yesu Kristo. mwene data Gedewo Tuko Judeo, arareba Matayo 22 ataangalia arareba Mathayo 35 ageze kuri 40 kuanzia 35 fishi hadi 40. nanjye ndatangira mu Bakorino ba mbere 13 kubera umurongo wa mbere agira hepfo gatoya igihe abari kwashaka ndabari gusoma Tunasoma. turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ariko singire urukundo babindutse n'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga, kandi nubwo nagira impano yo guhanura nkamenya ibihishwe byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera kose nkabasha gukuraho imisozi ariko singire urukundo ntacyo mba nicyo. Kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo natanga ibyanjye byose
nubwo natanga ibyanjye byose reka turango kandi nubwo nagira kwizera nubwo najya kwizera kose nkabasha gukuraho imisozi ariko singire urukundo ntacyo mba ngicyo. Kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburire abakene ndetse nkitanga ubwanjye ngo ntwikwe ariko singire urukundo ntacyo byamarira. Urukundo rurihangana rukagira neza, urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri. Urukundo rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Urukundo ntabwo ruzashira, guhanura kuzarangizwa, no kuvuga izindi ndimi kuzagira iherezo, ubwenge nabwo buzakurwaho. Amen. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Umwe muri bo umwigisha amategeko amubaza mugerageza ati mwigisha, itegeko rikomeye mu mategeko ni irihe? Nawe aramusubiza ati ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose. Iryo ni ryo tegeko rikomeye ry'imbere. Irya kabiri rihwanye naryo ngiri, ukundishe mugenzi wawe, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Muri ayo mategeko yombi, amategeko yose y'ibyahanuwe niyo yubahirizaho. Amen. Data twese uri mu ijuru, turagushimye, turaguhimbaje kubw'akanya keza duheho kugera imbere yawe. Turagushimira izina ryawe kucyubahiro. Uwiteka amanirira neza, igitabo cyawe cyera kirasomwe. Uwiteka nakwinginze ko muri ijambo risomwe dukure ibyoka byacu by'uyu munsi, he kugira uwaje utaha ubusa, buri wese uhigerero rye rimukwiriye. Uwiteka akoze ati uvuga nawe uva bose basangire, nugendera abandi natwe ntudusige. Ngira mwe data duhagaze aha hantu, turakwinginze kugira ngo dusuke umwuka wawe, kandi n'abicaye nabo bateze amatwi nabo basuke umwuka wawe, twese abo mu mwuka umwe tuzamure ku musozi wawe. Udufashe, utwiteho, nayo imyuka mibi y'abadayimoni turayamaganye mu izina rya Yesu Kristo. Udutangire kandi uheruke mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Tubasha kwicara. Uwiteka Imana ahabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Tugarutse imbere Uwiteka Imana, tuyuganira ijambo rigufi rivuga ngo urukundo rwitereye. Urwo rukundo ni ingenzi. Niba udafite urukundo, ujye umenya ngo n'ijuru sinzarijyamo. Niba wumva ko muri wowe nta rukundo rurimo, ukumva ko muri wowe harimo kasoro yo kuba ufite ubwanzi kuri bene ujye umenya ngo urugendo rwanjye rufite ikibazo. Bibiliya iti nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, nubwo namenya ibihishwe, nubwo namenya guhanura bikomeye, nkamenya kubwiriza cyane, abantu bakishima, umuriro ukamanuka, umugore akamanuka, ariko ntafite urukundo, byose ni zero. Byose ni ubusa, kuko Bibiliya iravuze ati Imana ni urukundo, n'abayizera nabo bakwiye kugira urwo rukundo. Ati nimurebe urukundo Uwiteka umwami wacu adukunda, rwatumye twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Ni urukundo rwatumye Yesu Kristo yenda kuzamuka igorogota. Ntabwo ari uko twebwe ariko twakunze, ariko twamukunze, ahubwo ni uko yadukunze. Oya byumve neza, umukobwa biwabo
kuzamuka igorogota, yemera gukorwa n'isoni, yemera kubambwa kugira ngo tubeho. Wanamtundika kusudi tukue. Ndiyo cyatumye Pawulo aravuga ati, Maana Paulo alisema hivi. nubwo navuga indimi z'abantu, Anasema lugha za havuga n'iz'abamarayika, ariko ntagira urukundo ntacyo byamarira. Sina upendo havina. Nubwo natanga ibyanjye byose, Siwezi kupata vitu yangu yote. nanjye ubwanjye niyitanga ngo ntwikwe, ariko ntafite urukundo nta mumaro. Lakini kama sina upendo ni bure. Waririmba cyane, Unaweza imba sana, wabyina cyane, unaweza cheza sana, ariko nta rukundo rurimo, kama huna upendo ndani. umenya ngo uri gukora umugambi. Unafanya kabisa Salomo. Niba uvuga ngo jewe disi ngo njya guterana ngo buri munsi, Kila siku niyo wazasokoje nk'umusambi, tunachanua kama niba nta rukundo ruri muri wowe, umenya ngo ni ubusa. kama yote ni bure. Ukuri. Amen. Kuko urukundo, Kwa upendo Imana iraza gutwara Mungu urukundo. atakuja kuchukua upendo. Niba uko wakwigenza kose, Unaweza fanya yoyote umenya ngo ujue ya kwamba burya Imana ni urukundo. kumbe Mungu ni upendo. Niba Imana ni urukundo, rukaba rutari muri njye, Kama upendo haina ndani yangu, ndi gukora iki? ninafanya nini? Bibiliya iti, Biblia inasema eti. hano hepfo haravuze ati, Chini kunasema eti. hano kuri, kandi nubwo nagira impano yo guhanura, Naweza kuwa na kalama ya nkamenya ibihishwe byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera kose, nkakuraho n'imisozi, naondoa na milima. nkamenya gusenga cyane, Najua kuomba sana. nkabwira ruvumo nive hano igera Indiyana, Sifiri toke hapo. nta rukundo rurimo, Na sina upendo. ubusa. Yote ni bure. Kubera iki? Impano itandukanye no kwizera. Tofauti na kuamini. Amen. Wamenya kuririmba cyane, wamenya kubwiriza cyane, ariko kubwiriza siko gukizwa, kuririmba siko gukizwa. Amen. Kubyina cyane siko gukizwa, gukizwa ubuturo bw'ijambo ry'Imana. Icyo ni Imana dushaka byonyine gusa, na ibindi byose ni umuganda. Oya byumve neza, Sikize kwa makini. hepfo Chini eti. urukundo rurihangana rukagira neza, urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza. Amen. Urukundo Upendo rurihangana. inasubiri. Niba unkunda Kama unanipenda uzagihanganira, utanisubiria. niba unkunda uzihanganira amafuti yanjye, niba unkunda uzihanganira imibereho yanjye. Kubera iki? Kuko unkunda. Unanipenda. Ariko niba utankunda Lakini kama unipenda nzatambuka pita. udoko Wana kigenda, vile kinaenda. Suko. bigera gutya udoko cyifashe. Kubera iki? Nta rukundo. Hauna upendo. Ariko yo rurimo, Lakini kama upende kwa ndani. urihangana, urukundo rurihangana, ukagira neza, ugira ishyari. Abanyeshuri ntibazajyayo, abadafite kwihangana ntibazajyayo. Niba udafite kwihangana mwene so, ujye umenya ngo uru rugendo narwo ruzakunanira, udashobora kurwihanganira. Hautafika hivyo hauna subira. Ubu se ntugera aho bikomeye, Ukifika fasi kabisa inakuwa nguvu. korona ikongera igatera, Kabisa. utakiboneka ku materaniro, uzashobora kwihangana? Utabasha kwihangana muri data mapesi? Oya, kwihangana nicyo kibanze. Amen. Ntirugira ishyari, Akwenda na wivu. abanyeshuri ntibazajyayo. Ule mwenye wivu hata ingia. Abanyeshuri Mwenye wivu. umva icyakuye Satani mu ijuru. Ilitosha Ishari. ni wivu. Amen. Ishyari niryo ryakuye Satani mu ijuru. Kandi ishyari Tena wivu. ni ishuri rya nyuma yiga agahita umurozi. La mwisho utajifunza kulozi. Kweli. Amen. Ni ishuri rya nyuma. Shule ya mwisho. Ni kweli. Niba muri wowe harimo umuzungu urazi bita Kama ishyari, ndani yako kuna ule Fukama. wivu, piga magoti. fukama, Piga magoti. wahamagara abakuru b'itorero bagusenge.
kutisobanukirwa haushitambue kutisobanukirwa utoshitambua. oya kumva neza marayika baza Yakobo Malaika alimuuliza Yakobo eti, ariko ubundi witwa nde? lakini wewe unaitwa nani? Witwa nde? Unaitwa nani? Iri zina ryawe Yakobo ati Yakobo ni Yakobo. Niko Yakobo. Ndi umuriganya, Niko mshata. ndi umubeshyi, ndi umusambanyi, ndi umujura. Niko mwizi. None simurakura Sasa sitakuachilia ntiri wawe. nikiishi kwa wingi. Ingorane ihari, Shida iko. abantu bari kugenda Watu wanatembea. bakavamo batarahinduka, Wanatoka bila bakarekura marayika bataragera ku rugero rushyitse, ariko wikwemera kumurekura uramurekurira iki? Unamwachia kwa nini? Icyamuzanye Kilichomleta. kwari kugira ngo amuhindure. Kuja kubadilisha. Icyamuzanye Kilichomleta. kwari kugira ngo ukure muri bya bindi bya bindi byakunaniye kugira ngo abigufashe, Abikusaidie. none kumurekurira. Sasa mbona mwachilia? Ariko Yakobo ati Lakini Yakobo eti, simurekura, sitakuachilia. ndekura, Niachilie. urekura. Sitakuachilia. Kiri Yakobo Nikiishi kukuwa urekure, sitakuwa Yakobo. kiri umubeshyi Sitakuacha. urekure, Mtangaji nikuachilie. nta rukundo ngira urekure, Nikuachi. urekure. Sitakuacha. nawe mufate, Na wewe mushike. cyazanye umwuka wera Leta Roho Mtakatifu. kandi ukureba buri wese icyo akeneye kugira ngo amene. Amen. Icyo niyo cyazanye umwuka wera kugira ngo arebe buri wese icyo akeneye arakeneye, icyo akeneye ashaka kugeraho, icyo mapenda ashaka kugeraho, icyo kunguka akeneye kuba cyo, buri wese kugira ngo bimufashe. Yote akusaidie. Amen. Mwe marayika arazanywe n'iki kuri Sasa Yakobo? malaika alikuwa Yarazanywe n'iki? kwa Yakobo. Kwari ukugira ngo arebe umuhati, Angalie bidii. arebe umuhati. Angalie bidii. Niba nta muhati ugira, Kama huna bidii, umenya ngo kuwe na ntabwo chuki. uzagera. Hautafika. Yakobo akimubona, Yakobo akishamwangalia aho nahereye kwenye ijoro ryose, abana ntabagiye, watoto walienda, umugore yagiye, amatungo yagiye, mafugo zilienda, sigaye n'ingenge mu butayu, ndani ya jangwa. atitaye ku ngwe, Hakukuwa na shida ile. atitaye ku ngwe zazirimo, atitaye ku nzoka ziri muri iryo shyamba. Icyo yari yitayeho gusa Chenye alikuwa na shida nacho yari imibereho ye kuwa ni itarasa n'ijambo. maisha yake hayafanana na neno. Arahagarara, Anasimama akimubona akishamuona ntabwo yitiranije, hakumfananisha. yaravuze ati uyuje, Alisema huyu mwenye nakuja, uyuje mwenye nakuja, ntabwo ari mu nshinga. hata niachilia, Aramufata, nitamshika. aramufata, Anamshika, aramufata, Anamushika. aramukomeza. anamshika kabisa. Wandekuye. Lakini sinachilia, Sikurekura. sitakuachilia, Wandekuye, simurekura. sitakuacha. Ndacyari Yakobo, Nitingali Yakobo, ndacyari umuriganya, Ndacyari mujanja. murekure, Nikuachie. kandi iriya ni kuki, na tena kwa niko naenda, iriya ni kuki, niko naenda, mfite abana. niko kwa Ninjyayo nkiri Yakobo barangica, ninjyana uburiganya bwanjye, nkajyana mu benshi bwanjye, nkajyana ishyari ryanjye, bazatsindayo. Ariko ningenda nahindutse, Nikenda nikishabadilika, bazambona banyobera. wataniona wanisahau. Ariko muri kubyumva, Lakini unasikia oya reba Yakobo bamukoze ku myonga y'inka, Yakobo akimgusa kabisa nani kumguu yake, ingendo anaenda yahindutse. mwenendo inabadilika. Ariko muri kubyumva, Lakini unasikia mu izina aracyari Yakobo, akari Yakobo yitwa nde? Isiraheli. Israeli, Yiswe Isiraheli, anaitwa Israeli. izina ryahindutse, n'ingendo yahindutse, inyifato yahindutse, kamere zahindutse, kubera ko byose byahindutse. Abaramubona bose bazavuga bati uyu ni Wewe yote atamuona kusema huyu ni nani. nibakubona Wakikuona waba ati njye mukobwa wa, sema mimi msichana wa, bazakubona avuga ati watakuona waseme Bwana ishantara se tuzi nawe se warahindutse gutya. Ego byari bivuyemo burya hari uwo nahuye nawe. naye. Amen. Amen. Kadukomeze hepfo. Tuendelee chini. Urukundo ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu. Ufite urukundo Ulikuwa na upendo. ntabwo uzanitekerezaho ikibi.
hautaniwazia mabaya. nusanga naho bari kumvuga Utani kwenye wananisema. uzavuganira Utanisemea. kubera iki Kwa nini? Hakuna nipenda. ijambo utakuziba icyuho Nenda wanasema kufunga kabisa mlango. kuziba icyuho niyo waba uzi ko nabikoze Kama unajua nishalifanya. oya wimbaga Usinichinje, hisha nifiche. sigaye nimugera mu nzu Ukifika kwa nyumba, muhondere upikie kule. ako muri he Lakini ukiwa wapi? bizakorwa n'iki n'urukundo Utafanya nini na upendo? amen Amen. ako mubyumve neza Lakini msikie vizuri. hepfo hata Chingete. ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi ahubwo rwishimira ukuri ntirwishimira urwo rukundo Furahia ile upendo. ntabwo rujya rwishimira Furahia gukiranirwa matendo mabaya ya wengine. cyakumbuka cyavuye muri yewe wewe umva Sikia. iyo nkuru uri Ile gutangaza habari wibuka natangaza. ko ari umuheburayo mwene wanyu Furahia mwenzako. ariko niba umukunda Lakini kama unampenda, ntabwo uzishimira utafurahia, gukiranirwa kwe ahubwo uzagira ute uzamusenge utamwombea. oya ubyumve neza Sikiliza vizuri. ni ukuvuga ngo urukundo Ni kusema upendo. samweli turebere samweli gedewo Tuangalie Samueli 18 umurongo wa mbere kugera ku wa 4 18 mstari wa kwanza hadi wa 4. turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Nuko Dawidi amaze kuvugana na Sawuli, umutima wa Yonatani uherako uwagatika kubiranye n'uwa Dawidi, kandi Yonatani akamukunda nk'uko yikunda. Maze uwo munsi Sawuli ajyana Dawidi we, ntiyamukundira gusubira kwa se ukundi. Amen. yonatani akimara kuvugana na dawidi Hata kisha umutima we ubagatika kubiranijwe moyo wake na akamukunda nk'uko yikunda kufungua na mpenda. amuha umwitero kuko amukunze nk'uko yikunda Anampenda kama vile anajipenda. amuha inkota ye kuko amukunze nk'uko yikunda Anampenda kama vile anajipenda. ako muri kutumva muri Lakini unasikia kweli. oyigira ijambo muryumve neza Hii neno mwisikie ni vizuri. ukuvuga ngo fondasiyo Musingi. yo kuvuga ngo urarengana kino kirere Sema utapita hii anga. urafite urukundo Ikikuwa una upendo. oya byumve neza Sikiliza kwa makini. ngo maze barazamubaza bati ariko mwigisha itegeko riruta ayandi gukomera ni irihe Kabisa abasinzira mwihangane kwa nguvu ni ya nipi? itegeko rirusha ayandi gukomera Amri inakuwa nguvu zaidi ya wengine. ujya uterana buri kuwa gatandatu no ku cyumweru ujya utanga cumi n'amaturo ujya uzawashokoje neza oya umva iteko rya mbere ngiri ukundisha uwiteka imana yawe umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose amen irindi riyakurikiye ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda yako kama vile unajipenda. urya iteko ritindi ntabwo ari ku isabato ntabwo ari ugusenga ku isabato siku ya sabato. oya Hapana. bibiliya iti Biblia inasema iteko rirusha ayandi gukomera amri inakuwa nguvu zaidi ya wengine. ukunda uwiteka imana Penda Mungu n'umutima wawe wose na moyo wako wote. n'ubwenge bwawe Na bwose hekima yako. n'ubugingo bwawe bwose Hekima yako. irindi risa naryo Hekima inayofanana na hiyo. ukunde mugenzi wawe Pende ndugu yako. nkunde ashere numva ko ari mwene Penda dawe Ashere nikasikia nkunde dusabe numva ko ari mu maraso amwe Ndiye tulizaliwa kwa damu moja. mukundane ariko cyane 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 Lakini sana sana cyane cyane abo tuvukana mu beza cyane cyane abo tuvukana mu bagesera abo tuvukana mu baha oya cyane cyane abo mu nzu y'Imana wale wa nyumba ya baba. nibo bakwiye Wale ndio wanastahili. kubera ko abo muzaraganwa Kwa wale mtaliti pamoja. abahase muzaraganwa abaha bose muzaraganwa Aha. abega se muzaraganwa bose abagesera se bose muzaraganwa bose Pamoja. abo abafite agaciro bakomeye nabo ni ba bandi Wale bo Yesu Kristo ameneye amaraso Yesu Kristo abo alimwambia muvukana wale wenye
abavukanye Wale wenyewe wanazaliwa pamoja. abo nibo bakenewe. Amategeko arushani gukomera. Amri ya kabisa Kunde mugenzi wawe uko wikunda. penda mwenzako kama vile Niba utamundaga kama hakuna nipenda umva Jonas, niba utamundaga utegetswe kumunda upende sipopenda. unaamriwa kunipenda, upende usipende utanipenda. Cheka niba tutavukana. Makosa kama tuzaliwe pamoja. Ariko niba tuvukana utegetswe Na amri kunipenda. dukomeze. Tuendelee. Turebere Yohana ya mbere ibice 4 umurongo wa 19 kugera kuri 22. Ana kwanza baada hii 19 kugera 22 ni nzandika Yohana y'inzandika kane 19. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Turayikunda kuko ariyo yabanje kudukunda. Turayikunda kuko ariyo yabanje kugira ute penda kunda. kwa yeye tupenda mbele. Ntabwo ariko twabanje kuyikunda. Sisi yakupenda mbele. Nta mukobwa ubanza gukunda umusore umukobwa wese aricara agategereza Chana ikana chunga bakamukunda. banampenda. Natwe twari aho ngaho tutazi tugize amahirwe tubona agasore ko kudukunda. Naona kijana tukupenda. Gakomeze. Endelee. Umuntu navuga ati nkunda Imana akanga mwene se aba ari umunyabinyoma. Amen. Umuntu nuvuga ngo nkunda Imana ukaba isi nkunda gusenga isi nkunda no kujya mu materaniro isi nkunda ari cyacu kuri amaturo ariko udakunda mwene so Nakatana wenzako yako bure. komeza. Endelea. Uko udakunda mwene se yabonye atabasha gukunda Imana zabonye. None Imana utarabonaho. Sasa Mungu hauyaona na macho. Imana ni inzobe, Mungu ni mekunda. Imana ni urukara, Mungu ni Imana ni umututsi, Mungu Imana se ni umuhutu, Mungu ni mtu. Imana ni umuzungu se. None niba utarayibona Bwana yaiona. uzayikunda utayizi. Utaipenda na ujue. Imana aho tuyishakira ni muri bene data kuko ni mwituye. Iyo Mana rero burya nzakunda dusabe kuko Imana ituye muri dusabe. Amen. Nzamukunda kubera iki? Ni Imana ituye. Pale Mungu anaishi ndani yako. Uyareka muri usafiri. Acha nikose usafiri. Mana none Sasa usafiri unakosa Mana kunibeba. none ndagera basengero Kanisa jaho chao. niyohereze moto. Sasa Mungu atumane moto. Niyohereze malaika zigutwara. Atume malaika kuja kuchukue. Irohereze dusabe Atatumana tusabe. ufite imodoka adrivinge aze n'iwawe aze kumutwara. Amen. Kubera ko dusabe igikoresho cy'Imana. Mwisho wa Mungu. Imana nta handi wayibonera. Ntabwo Imana ikoresha ibiti, ntabwo Imana ikoresha inyamaswa, Imana ikoresha abandi abantu. Imana nta handi iba, Hakuna nafasi. nta handi ituye. Hakuna kwenye naishi. Umuntu umwe maze aravuga ngo baravuga ati hari Imana yaza gusura. Mtu mmoja anamwambia Mungu atakuja kutembelea. Arategura bien, Anaandaa vizuri, intebe nziza, makiti vizuri. haza kadusore kari kugenda Kama kangana tusabe kalenda kana toka kule. hakaza undi Unajua wengine kwenda kule. abo yirukanye Wale wengine nibo yaje, abo wale nibo yaje. wale ndio Mungu. Ubwa mbere aramwirukana, ubwa kabiri aramwirukana, ubwa gatatu aramwirukana. Waburije heje agiye kubaza ati none mana kutaje ndaraje uranyirukana. Cyo gituma biri kuvuga ati abenshi bazavuga bati Wapi batasema azavuga ati mwumve imbere mwakoze ibintu ko tutakubonye, nari nshonje ntimwangabika, nambaye ubusa ntimwanyambika, nari ndwaye ntimwansura. mgonjwa kutembelea. Twakubonye ryari, Kuona twakubonye ryari. siku gani?
ubwo buhiye yari ari mu bitaro kule kuhini umusuri burya ninjye wari uriyo watsura kumbe ni mimi niliishi kule hakunitembelea. akubari kubyumva ati Mnasikia kweli? ubwo Asheri yabuze ipantaro yo kwambara agiye gusenga Ile siku Asheri kwanza alikuwa na suruali. ufite closet yuzuye imyenda Na closet inajaa manguo, ntiwigeze umuhana ipantaro kupatia suruali. uzabona Yesu ije kumusaba ipantaro Unawaza Yesu atakuja kuomba pantalo? oya Hapana. imana iri muri bene data Anaishi ndani ya watu. komeza Endelea. kandi dufite iri tegeko ryavuye kuri yo ukunda Imana ukunde na bene se. amen dufite itegeko ryavuye kuri yo Amri ilitoka kwa ntabwo ryavuye kuri kumbuka haikutoka kwa ryavuye kuri yo kutoka kwake. ukunda Imana akunde nande Wewe unayependa Mungu, ukunda Imana akunde nande na mwene se apende na mwenzake na ndugu yake. kuki yavuze ngo ni mwene se Bwana anasema ni ndugu yako. kuki yavuze ngo ni mwene Bwana se anasema ni ndugu yako. oya kuki yavuze ngo ni mwene se Kwa nini alisema ni ndugu yako? iyo dusangiye papa bavuga kari mwene dawe Hapa wanasema ni ndugu yangu. siko bimeze Si ni vile? iyo dusangiye papa Kama tunachangia baba. Mwene dawe. Ni ndugu yangu. none natwe data ni Na siye umwe baba ni mmoja. inde ni Yesu Kristo Yesu ubwo Kristo. ari mwene data Juu ni ubwo ndugu. niba bawukunda Imana Kama anasema ninapenda Mungu, unde na mwene dawe nipende na ndugu. amen Amen. ni mu byanga ndabyikiriza Kikatala mimi kuko ni nitaki. amina Kwa ni amena. twagiye Tunaenda. ihute kuri Yohana ubu ni inzandiko 3:13 kugera 15 Nyaraka 3:13 kugera kuri 15 3:13 hadi 15. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Bene data nimutangazwe n'uko ab'isi babanga bene data Wandugu, bene data wandugu, bene data wandugu. ntimutangazwe n'uko ab'isi babanga Usishangae kwa kuwa wa ulimwengu wanawakataa. ntimutangazwe n'iki Usishangae kwa hiyo. n'uko ab'isi babanga kubera iki Ulimwengu wanawakataa. Kwa nini? twebwe tuzi yuko twavuye mu rupfu tukagera mu bugingo kuko dukunda bene data. amen oya byumve neza Sikiza kwa makini. twebweho Sisi tuzi ko twavuye mu rupfu tulitoka ndani ya kifo. twavuyemo n'iki Toka na nini? munsubize Jibu. tuzi yuko twavuye mu rupfu tugera mu bugingo Kwa tulitoka ndani ya kifo tunaingia ndani. kubera iki frere Kwa nini? kubera ko dukunda Kwa kuwa tunapenda. kubera ko twabatijwe kubera ko tuzi kuririmba kubera ko tuzi kubyina kubera ko tugera buri munsi oya twavuye mu rupfu tugera mu bugingo kuko dukunda bene data Kwa kuwa tunapenda wandugu. niba udakunda mwene so uracyari mu rupfu Kama upendi ndugu yako tunaingia ndani ya kifo. niba utamukunda Kama upende uracyari mu rupfu tunaingia ndani ya kifo. twe twavuye mu rupfu Sisi tulitoka ndani ya kifo tugera mu bugingo tunaingia ndani ya uzima. kubera iki Kwa nini? ko twikundira bene Kwa data tunapenda wandugu. Oya umva kukana. Sikia ile kitu kabisa nyepesi. gatuma uva mu rupfu Ile kitu inatoka ndani ya kifo. akantu kari sewe Kale ka kitu kabisa kiko kagatuma wajya mu irindi inaacha unaangamia. kutakunda mwene so gusa Upendi ndugu yako tu. hepfo hati Chini yetu. udakunda agomba mu rupfu. Umuntu wese wanga bene se ni umwicanyi. Kandi muzi yuko ari nta mwicanyi ufite ubugingo buhoraho. Iki nicyo kitumenyesha urukundo icyo ari cyo. Ni uko Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwacu. Natwe ikidukwiriye ni uko twatanga ubugingo bwacu ku bwa bene data. amen Amen. Amen. twavuye mu rupfu Tulitoka ndani ya kifo tugera mu bugingo tunaingia ndani ya uzima. uza bakunda Imana akanga mwene se uwa aba ari umubeshyi kandi niba udakunda mwene so uracyari mu Kama upendi mwenzako ndugu yako nimo wicaye nimo byagiye unaikala kabisa. kubera iki Kwa nini? ukunda mwene so Upendi ndugu yako. Kweli.
icyatumye Kayini yica mwene se. Kaini anaua mwenzake. Kubera iki? Nuko batari bamwe yamukundaga, nta rukundo rwari muri we, bituma mwica. None ntuvuga ngo niba udakunda mwene se umwica. Upende ndugu yako yuko muuaji. Udakunda mwene se umenya ngo unajua ya kwamba je ni interahamwe zisha abantu, abantu batema abantu, nanjye aho ngaho inzira banyuramo aho baca nanjye nasenga naririmba nagira gutema ibyo nkora byose yoyote nilifanya inakuwa zero. ni ubusa, Ni bure. twavuye mu rupfu Sisi tulitoka ndani ya kifo. kugira mu bugingo. Tunaingia ndani ya uzima. Kubera ikintu byabageni mwabigenje gute? Mlifanya je? Uhe mwakoze gute kugira ngo mubigereho? Nuko dukunda bene data. Uko hapo Ile tu. niyo kabakuyemo, Ili watu watatu. nta kindi. Nuko dukunda bene data. Tunapenda watu. Uhereye none nasabira buri wese uko nomukoro uwo mukoro Ile kazi. buri wese nawe umwifuza. Ile yote lazima tarajia kufanya. Tugende Twende. 3:18 kugera kuri 19 aho ngaho tumunzandika. Watu 18 hadi 19. Nasoma mu izina rya Yesu Kristo. Bana bato, twe gukundana ubuvamo mu magambo cyangwa ku rurimi, ahubwo dukundane mu byo dukora no mu by'ukuri. Amen. Icyo ni cyo kizatumenyesha ko turi abana b'ukuri, tukabona uko duhamiriza imitima yacu imbere yayo. Amen. Kuko imitima yacu ducira urubanza, kuko Imana izi imitima yacu kandi isi byose. Amen. Mushakurikira Twende wachie pa. bana bato, Toto wachie. twe gukundana Urumame urumamo, kabisa ujanja. urumamo Tendani ile ya ujanja. mu buryarya. Ujanja. Indyarya ntizajya mu ijuru. Ujanja hata None ingia. Bibiliya twe gukundana urumamo. Nasema tusipendane vya ujanja. abantu bajya kuramukanya Kuna watu wanaenda kusalimiana. ariko ngo mutabyeyi nabo tukuniki ntabwo nari Kushaka mikono na mimi nilikuwa nakumva. niba wumva kandi ukaba warabwira mwereza niba umutima wawe Mtu mmoja anambia ndugu yake kama roho niba yako, umutima wawe kama roho yako ukiranukiye uwawe uko haki kuko na uwawe yako, ugukiranukiye kama vile yangu ni haki na yako, uzaba ukuboko kwawe patie mikono yako. uzamuke mu igare Pande mtu turwane ishyaka ry'uwiteka kabisa. amen niba umutima wawe Kama roho yako ukiranukiye iko haki, umutima wawe ukiranukiye kuri njyewe nadusabe mimi nadusabe. Utakusaidia na hakuna ujanja. Umve ko biri Nisikie niko ndani. akarini ahari byarya ziri Lakini kwenye ujanja bajaje akaenda kumsalimia. Andiko na mgeni mpanga. Anapiga. Wengine naanguka chini. Kuberi kwa nini? harukundo rwayo Hakuna upendo ndani yake. bene data Madugu, bana bato watoto wachanga. kundana urumamo Sipendane vile vya ujanja. niba umuntu akunyegera ku muntu Ni kama nipenda nionyeshe kama nipenda. ntabwo ari amagambo Sio maneno. ni ibikorwa Matendo. isi nkunda amagambo Lakini mimi napenda matendo. Napenda kabisa. kandi na adresse abaho sinyizi Na tena adresi yako sijue. isi ndagukunda Nani basi nakupenda unanipenda ikibinyerekana iki inanionyesha unanipenda ni oya ikiri kubinyereka Inanionyesha ukunda kama nipenda lipi. urukundo ni ibikorwa Pendo ni ntabwo ari amagambo matendo sio maneno. unashaka ibiryo Mtu anatafuta chakula. Nenda kukuombea basi, nenda kuombea. uramusengera hanze Utaniombea nishibe. niba ari ibiryo ni Kama ni chakula. niba bibiri ivuze ati ni ibikorwa Matendo mu bikorwa kia ndani ya matendo. igihe cy'amagambo cyane niba kujya mu ijuru igihe cy'amagambo ni kimwe
byarangiye. Wakati wa maneno inaisha. Aho tugeze. Wakati tunafika. Aho tugeze. Kwenye tunafika. Yoswa bageze kuri Yorodani. Yesu akifika akababwira kandi ya Yorodani Nimwiyeze. mjitakase. Nimwiyeze. Mjitakase. Kuko ejo Kwa kesho tutavuka. nimwiyeze. Mjitakase. Aho tugeze. Kwenye tunafika. Kutia maneno inaisha. Niba ukiri aho ngaho menya yuko igihe kigeze. Nakwambia wakati na wazia. Amagambo akenewe. Kuna maneno. Igikenewe. Twagiye. Naenda. Genda ku Balewi. Ya kitabu cha Walawi 19 umurongo wa 16 ya 18. 16 hadi 18. 19 16 kugeza kuri 18. Yuhudu. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ntukazererezwe mu bwoko bwawe no guteraganya. Ntukitangire umugabo kwicisha mugenzi wawe. Ndi Uwiteka. Ntukangire mwene wanyu mu mutima wawe. Ntukabure guhana mugenzi wawe kugira ngo utizanira icyaha ubwe. Ntugahore, ntukagire inzika abo mu bwoko bwawe, ahubwo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda Uwiteka. Aya magambo yateze amatwi. Hii maneno mnatega masikio. Ntukazererezwe muri be ubwoko bw'iwanyu no guterenganya. Tembeye mu taifa la kwenu na Ntukitangire umugabo kwica mugenzi wawe. wewe kuwa mwanaume kwa kuwa ndugu yako ni Mungu asema. Nkava hano nkaba ndagiye Toka hapa naenda ngeze kwa Olive. nafika hapa dada Olive. Uzirunaka nkavayo Natoka kule. nkajya kwa Ashe. Uzirunaka. Ntukazererezwe mu bwoko bw'iwanyu no guterenganya. Na kusema sema Guterenganya ntibizajya. kabisa wale wanasema maneno hujaja atafika mbinguni. Interenganya Ule mtu ntabwo akupita zizajyayo. Mu bwoko bw'iwanyu. Taifa la kwenu. Umva ubwoko bw'iwanyu. Taifa la kwenu. Ntukazererezwemo no guterenganya. Usiwayawaye huko na kusema ile maneno ya ujanja. Ntukangire mwene wanyu mu mutima. Usikatalie ndugu yako ndani Wawe ya moyo. ntukabure guhana mugenzi wawe kugira ngo utizanira icyaha kubwe. Usikose kuadhibu ndugu yako kusudi usikuwe na adhabu juu yake. Kwagira mwene so umutima. Ukatalia ndugu yako ndani ya moyo. Ntubinyereke. Umva. Sikia. Ari umugabo w'iwacu ndamwibuka bamwitaga ababenshi aramuzi. Namkumbuka wengi wanamjua. Yabati mbarofu y'umubwire. Acha ndugu nikwambie. Ni aho kugira ngo mubwire ngo aleluya bitandiko. Haleluya nalikuwa ndani yangu. Yetura Kwa tunasalimiana habari. baramutse. Ariko kuba ngo duhoberane. Nasema Kandi tukumatiane. umutima bitari ndani ya moyo wose mbabarira ntabwo bishoboye. Nisamehe siwezi. Neza gutya. Kweli hadharani. Nimere sari yo kumuramuza. Ndugu yake tunataka kumsalimia. Kubesha n'icyaha Kabisa kudanganya ni dhambi ndani yangu. yavuga ngo muhobere nizanire urubanza Simpatie nishetie hukumu. baramutse kuko ndiko birakora ariko iby'amahoro byo Lakini vya amani hakuna amani. ntukangire mwene wacu Usikatalie mwenzenu ndani ya moyo. mwene wacu Ndugu yenu. wo mu bwoko bw'iwanyu Taifa la kwenu. ntangire ku mutima Mkatalie ndani ya moyo. uzacibwaho iteka Utakatiwa hukumu. Ntugahore. Ntukagirire inzika abo mu bwoko bwawe. Usiwe na kisirani ndani ya watu wa taifa lako. Inzika. Kila hao Inzika. kisirani. Nida dusone ijambo inzika mu kinyarwanda cyiza. Inzika umuntu uzi kubiso
ndio abitubwira Nema tuambie inzika kuwa na kinyongo ve ntabwo wadusobanura inzika mu Kinyarwanda tafsiri kabisa ile kinyongo au ni mu Kinyarwanda. umuntu wese kumva yatubwira inzika urwango rudashira Chuki isiyoisha. urwo rwango kabisa Inashinda kabisa. ukagirira mu bwoko bw'irwanya inzika Usifanyie kabisa mtu wa taifa la kwenu. niba hari Nyomba au Kiislamu. ushaka Kama mna kitu mnafikia, mtafute kitu cha kutoa ili mwendele safari. Amen. Amen. oya tumveni Mose aramanuka Mose anashuka. asanze bene wabo Anakutana bari kwita wanapigana, wanagombana. Na nyie kabisa muri kurwana mnagombana urwo muriho kabisa. ruba hanze mwembi none namwe murabirindutse murarwanya Mnaangalia mnagombana kabisa. baba mugiriye inzika Wanafanya ile ushaka kwica ko cyawundesho kutoa kama vile wao leo mchana. bituma Mose ajya mu muhunda Naacha Mose anatoka na Elia. kubera iki bagira inzika mwembi Wanakuwa kabisa na kinyongo au na wivu wa Imana iturinde bimeze bityo kabisa. Yohana 13 Yohana 13. mabwiza kuronka Habari njema. Yohana 13. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Bana bato, ndacyari hamwe namwe umwanya muto. Muzanshaka kandi uko nababwiye gusoma Yohana 13 kuronka 34 ndabaha itegeko rishya ngo mukundane nk'uko nabakunze muba ariko namwe mukundane. amen Ibyo ni byo bose bazamenyeraho ko muri abigishwa banjye nimukundana. amen bana bato mukundane nk'uko nabakunze Upendane kama vile niliwapenda. ibyo bose bazabamenyeraho yuko muri abigishwa ntabwo bazamenya yuko muzi gutera ntabwo bazamenya yuko muri abigishwa bitewe n'uko muzi gusokoza icyo bazabamenyeraho ni ugukundana Kupendana. kuva na kera Tangu zamani. ibifurere birakundana ibifurere birakundana Wanapendana kabisa. ibifurere Wandugu. kandi barakundirirana barakundirirana Pendeleana. umva Sikia. aho kukimugira iryo vanga ikindi abandi batabakunda umva yuda utari isakariota baravuga ariko da yesu kubera ikigiye kutwiyereka ntiwiyereka abandi uretse abandi fana ikindabo kuki ugiye kutwiyereka ntiwiyereka abandi se kwiyereka bose yagomba kwiyereka bene wabo ariko muri kubyumva bose bazabamenyera yuko muri abigishwa uko mukundanye wanafunzi juu mnapendana. bifresha birakundana ashaka bifresha bikarya ashaka bikunda kurya Wanapenda kukula. yimbo Hiyo. wakuba ibifresha biraje kabitekera ariko Pigia kabisa. kabitekera Acha niwapigie. nubigiraho ubwiko Kuwa kabisa na ukabigiraho ubugugu nakuwa na bizaborera aho bibitse bipfe n'ubusa n'abana be kubirya mwari ariko bene so nibaza bakabirya bagasanga mu mazi hatetse bya bitoro bakabikoraniza n'intoki mukanya tumani guhugisha ati nicyo nashaka nicyo nanishaka ntabwo umva sikia. hari icyo ugomba gukora ngo nawe ubibone Unaweza kufanya kitu wewe bado. uzi ngo buriya muya baziriya nka ari ukugira ngo
Usiwahi ataje amafaranga. Ibrahim alichinja ng'ombe anachunga pesa. Farme wamubwiye ko imani Alikuwa anasema alikuwa anachunga Mungu akubariki. Agiye n'umvana bavuze ati imani bahumugisha. Watu wanaambia Mungu akubariki. Wote wananyamaza. Umva barahiye Shia na roho kabisa. Imbere y'Uwiteka Imana ya Mungu. Nutavuga ngo amena. Nasema amena. Ubona uzangaye. Kama utapata baraka kabisa. Barahiye ngombeje nawe wabona. Hapa kweli utaipata. None niba mfashe iyi telefone kamata iyi simu nyizane mwenda atashe naletea ndugu akira telefone free hapa kuya simu ndugu nakataka akira phone free kamata simu free oya uyakira wowe ibire usipokee ya akira telefone free akira phone akira phone simu free daimuterera nitakutupia nyiri telefone agira ate ayisubira nawe utabyakira bizajya aho bikunze aho babishaka niyo bazabibona iyo utabishaka hawutapata n'ababishaka wenye wanamtafuta umugabo umwe baramutuma ugenda ujya ahantu hateraniye aba n'aba wabwira ati hari umuntu tugutumye ko ntamuzi wogenda ntugerayo birabwira kumenya anakuja ufite ubutumwa mutwara niko na habari mtawala ninde muri twe nani ndani ya ninde muri twe nani ndani yetu bose bateranye wote wanakusanyika ntiyavuze izina hakusema jina ufite ubutumwa mutwara niko na ujumbe mtawala ninde muri twebwe nani ndani yetu ni wowe ni wewe amen ubwo ari wowe bireba niba kandi ushishikajwe no kuba niba ushishikajwe no gukunda bene so imana izabiguhereza icyo ni imana ishaka kugira ngo umwete ubigiramo ubushake ubishyiramo niba imana izareba imana igenera ubushake bwawe none se nisi ko imana itazi ninde twese iratuzi irazi n'inyoni irazizi n'inyamaswa irazizi n'inzoka irazizi n'ingurube irazizi nta na kimwe itazi ariko babandi bayishakana umwete ngo bazayibona abo bonyine pekee icyo ni kimana adushaka ile ndio Mungu anatafuta kwa sisi kadukomeze tuendelee Yohana inzandiko 2:9 kama nyaraka 2:9 turasoma mu izina rya Yesu Kristo uwo musaba mukuru asohoye Yohana ya mbere inzandiko Yohana ya kwanza 2:9 kugeza kuri 11 2:9 hadi 11 turasoma mu izina rya Yesu Kristo uvuga ko ari mu mucyo akanga mwene se uvuga ko agendera mu mucyo uvuga ati ngende umufurere uvuga ati ngende umusere uvuga ati ngende izeye ubutumwa bwa mwene data Bradamu akanga mwene se aracyari mu mwijima na bugingo n'ubu ukunda mwene se aguma mu mucyo anayependa ndugu anaishi ndani ya nuru nta kigusha kiri muri we cha kumwangusha kiko ndani naho uwanga mwene se ari mu mwijima kandi agenda mu mwijima ntazi iyo ajya kuko umwijima umuhumya amaso Nikatana ndugu yake iko ndani ya giza, ajua kwenye naenda kwa kuwa giza inamfunga macho. umwijima Ndani ya giza abavuza abarinda unakuwa ile cha kuwa kama mtu sio mtu.
ule kweli si mtu. Kwa nini? Niko ndani ya giza. Nikifika kwa sasa ni ukubera iki umwijima kubera ari kugenda mu mwijima hasi yava asitara ku busa agasitara ku misozi ahari akaba mu binogo bidahari kubera iki ari mu mwijima kweli kazanyi bafari yaipfunduye Sio ituma abantu mwijima bari birori bakikanga ibidahari bakabona inyamaswa zitariho kubera iki bari kugenda mu mwijima. Amena. Sio mchezo kabisa, bakaba bagenda mu mucyo bagenda bari kwambarana basikare zire biba basimukoni kuko nziko ntaho ni gukwe ntaho ni kware ntabwo ntagari dufite ijambo n'igihe tuyobora niba databiza niba nta rurimo ntacyo kama upendo maziki abahanzi bajya babya amafa wale wachezaji uzi kavuga bakikara icyo bari gushaka ni iki n'amafaranga bari kwikaraga kuko inyungu bafiteho nawe umenya ngo ikimuzana hano hari icyo uri gushaka ushaka kuzataha ubwami bw'Imana icyo nicyo ukeneye nawe kuza kwiyerekana niba naguze ikoti naguze n'agakweto gasongoye cyangwa njya gutera kabisa ni wakubarisha mabese Orlande Orlande ba Maurifa bose mbemeze wakubarisha maziki bila biko na mafaka kandi safu bisige hari kimwe bazamuha ache hautaenda na kitu kimoja icyo turi guharanira icyatuzanye uzima mwicara kubera kumbuka ko ari mwiza ntabwo mwicaye hano kubera kureba kumbuka icyabazanye kumva ijambo ry'Uwiteka kumbuka kumbuka inyo ubu ntabwo hano nagira no kuvuga ngo wewe birarangira yaba niki abari bahanze amaso kumbuka barongera kumubona ariko abiri igihe Uwiteka abiri igihe Uwiteka
dushaka Imana atafuta kwako. Imana dushaka Imana atafuta kwako. ntabwo Imana ishaka kuza kuzuza igisomo kuza kuzuza igisomo niyo wakwimura na Amerika yose ikuzura hano na bene kuta bakabisenya uburo bwinshi ntabwo bujya bukoresha ubusuma Anasema uta mingi hayache mbaya na nini. Imana dushaka ni ugusabisha Kwa kufanya neno. no kuza tukuzura amahanga Kile tunachapa bimaze iki harugana bimaze iki ina mafaa gani? nta nyungu Ina faida. oya uzabyitegereza Tutazama. hari inyoni bita udufundi Kuna ndege wanaita utuzi tu. duto cyane tubona Ndege twa kidogo sana. utwo dufundi Tule ndege tunaitwa fundi. ni duto Ni tudogo sana. ariko tuzi ubwenge Tuko na akili. tuvuga duti rero Tunasema eti turasuzuguritse tunazarauliwa. twebwe Sisi turasuzuguritse tunazarauliwa. ariko nitwishyira hamwe Lakini tukishikia pamoja tuzakomera tutakuwa twubake inzu imwe jenga nyumba moja. twese dutere Sote tuishi ndani. duteremo Tutie ndani mayai. tuzaberanirira hamwe Tutachukua mayai pamoja. izarariye none Na tuna zile mayai leo izindi ziracunga umutekano zifanye security nje. zimwe zikajyamo hano zikarariye Zinaingia hapa zinachukua mayai zinajaa hapa. Zinajaa. kubera iki Kwa nini? Ni upendo. umwanzi atatwinjirana Tuyasikirie. kugira ngo nihaza inzoka Sote kunakuja nyoka. ije kugira ngo ije abana bacu hano Kule twewe ubwacu sie turataka nazi zo ziri imbere ziko mbele zikaba zabimenya zitakuwa zinajua. ariko natwe tukiyunga hamwe Sasa nidufunga hamwe ntabwo moja zatunanira itatushinda. wagiye Yohana 15:12 Yohana 15:12 hadi 17. Yohana ubutumwa bwiza Yohana habari njema. ihangane Yohana 15 umurongo wa 12 Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Iri tegeko ryanjye ukundane nk'uko nabakunze. Ntawe ufite urukundo ruta umuntu upfira inshuti ze. Muri inshuti zanjye mukora amategeko. Sinyibita abagaragu kuko umugaragu atazi ibyo akora. Ahubwo mbise inshuti. Amen. Kuko ibyo numvise kuri data byose bibamenyesha. Amen. kimukira abagaragu Mujigari kabisa. inshuti zanjye Mwiko warafiki wangu. kubera ko ibyo numviye kabanga namenyiriye Ninajua ninakuja ninawaambia. umugore wacyaka Sikia mtoto. uyu munsi so aratanga umugisha Siku ya leo Mungu baba yake atakuwa na baraka. Atakuwa na baraka. Sasa sikia wewe mtoto. Wewe kama watoto wa mbuzi, wewe walete wachinja. Tutawachinja. Nipigie baba yako nyama ziko zinafanana na zile anapenda. Alishaambia Esau anaenda kumwindia. Anampigia anapatia baraka. Sasa kimbia. Yenye nisikia kwa baba yake, ibyo numvanye data nisikia kwa baba, na tunajulisha. Esau afashe umuheto Esau anakamata N'imyambi myinshi. anaenda na mishale N'amacumu mingi. mengi. Anaenda katika mikuki mingi. Imana tarona ujeneye Mungu impongo anasimama arasimba ndani. Nami inaruka kutoka kule. Anakimbia. abamenye ibanga kare Walijua siri zamani. ihene bazi ihene batubazi Walichinja. baraduteguye Wanaziandaa. Rero sha Sikia sasa. Sikia siri. icyazanye umwuka wera Kireta Roho Mtakatifu. kugira amabanga y'igihugu Siri ya mbingu. Amen. icyo cyazanye umwuka wera Ile ndiyo ileta Roho Mtakatifu.
Icho ile ibyo yumvanye da zenye nasikia kwa baba anatujulisha. ni utunihira nami Anasema ivuga ibyiza kuruta abe. asema mema kushinda ya mbele. Amen. Amen. Twagiye. Amen. Abakolosayi 3:8. Kolosai 3:8. Ariko none mwiyambure ibibi byose, umujinya n'uburakari n'igomwa no gutukana, kandi ntihakagire amagambo ateye isoni aturuka mu kanwa kanyu. Amen. Amen. Mwiyambure igomwa, Mnyanganye kabisa hiyo uburakari na kisirani, imijinya na kisirani byose ile yote yiyambure. mujivue. Mjivue. Niba mushaka kumenya ibyo Imana ishaka, Mnapenda kujua yenye mnapenda. izo nshakarafu zose, Ile mambo yote mabaya, ibyo byose bidakwiye. ile vyote kabisa vistahili. Twese twaje muri Amerika tuzana n'indege. Sisi tulikuja Amerika, tunakuja navyo. Harutaraje n'indege. Na mwenye kuja navyo. Mbere yuko winjira mu ndege, Mbele uingie ndani ya avyo, usabire usabe sasa. ibintu utagomba kurenza Kabisa kilo yenyewe utapitisha 20. ni 20. Ubirenza tubisiga Ukipitisha na itabakia kabisa kituo cha ndege. Airport. bica mu mashini. Vinapita ndani ya mashini. Imashini yasanga ni 20 Tena ni 20 kigakomeza. inaendelea. Yasanga birenzeho Tena vinapita na tia pembeni. kikabukiwa kikaba kiguye hariya. Bagi inaenda inaanguka kule. Siko bigenda Ndio unakuwa umva. sikia. Mwiyambure Mujivue. imijina, Ile kabisa uburakari, ile ishari, ibyo byose mubwiyambure. yote mujivue. Ibyo byose bidakenewe kugenda mu ndege, byose mubisige. Muache bakie. Ibyo biri kurenga ku biro Ile yenyewe inapita kwa kilo bishaka kujyana. mnataka kupeleka wapi? Indege ifite gahunda. Avyo iko na utaratibu. None ubizanamo n'ibidakenewe. Unaleta na bila vistahili. Niba umushinga udakenewe Kama ile kisirani haistahili unapeleka wapi? ibishani bidakenewe Kama wivu haistahili unapeleka wapi? Unapeleka mavyo ya ndani. Hapana. indege ya data Avyo ya ishaka baba. abakirani Inapenda wenye haki. bikoreye igomba Wenye kugenda. wanabeba wenye nastahili kuenda. Kweli. Anasema hivi. Nta miti yemerewe kuva muri Afurika no muri Hakuna Aziya. dawa inastahili kutoka Afrika ingia Amerika. None urabyikoreye. Sasa wewe unapeleka wapi? Niba gusubizayo urareba. Wakurudisha kwa Italia. Ibirozi urabikubise mu Zote unapeleka ndani ya urabizanye unapeleka urabijyanye. tunapeleka wapi? Indege muri iyi ndege ko biteye Pia hiyo bwana kubijyana. unapeleka wapi? Izo nzangano kuri Ile kuzipakira. chuki bwana itia Indege ndani. izazinjira nabwo kuzijyana. Indege yacu kizo nzangano zitazana. Ile tanda yote unapeleka wapi? Ile banda mashine tia pembeni. Utaendelea mbele kuna utaratibu. Utaendelea yenye kuna utaratibu. Yenye utaratibu utaendelea. Urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya. Pendo wewe. Nta kibi urunuka. Muhorane mwibyiza. Ibyo ukunda bene data. Mukundane rwose. Ku by'icyubahiro. Umuntu wese ashyire mugenzi we imbere. Ibyo ukunda bene data. Kupenda watu. Ukundane bien. Pendane kabisa kweli. Nta buryarya. Hakuna ujanja.
nta buryarya hakuna ujanja, nta buryarya hakuna ujanja. ntabwo muri kubyumva neza Lakini mmesikia? nta buryarya Hakuna ujanja. ntabwo ibibi uruhuka Hatari mabaya kabisa, mushinde na mema, uhorane n'ibyiza mushinde na yale mazuri, ubyicyubahiro waheshimu. buri wese ko dusaba ni Kila mtu ayo yote ukomeye aone kama tuseme ndiye mwenye nguvu, kubyo gukunda bene data kwa kupenda buri wese ashyira mugenzi kila we yoyote atie mwenzake mbele. numva niba dusaba n'ibikwizihiza Kama tuseme ndiye anastahili ya Imodoka nziza, mema, gari nzuri, ile gari ya muziki basi inakustahili ndugu. Ni kweli, buri wese yumva ko kwegeza ari we w'icyubahiro kila yoyote asikie kama mwenzake ndiye wa heshima. Msikie, ntimugire umwenda wose keretse uwo gukundana kuko ukunda undi aba asohoje amategeko kuko ibi ngo ntugasambane ntukice ntukibe ntukifuze n'ayandi mategeko yose bihurira muri iri jambo ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko ufite urukundo ntagirira mugenzi we nabi. Nicyo gituma urukundo ari rwo rusohoza amategeko yose. upendo, Umwenda, deni yote, ideni iryo ari ryo ryose, deni yoyote, si iry'amafaranga, sio deni ya pesa, si iry'iki, sio ya ngenza ntongane n'amapendo ariko lakini kutajya utura frere aho mbere ufite icyo utanga tunafia nini mwana utembelee mwe kugira umwenda wari wose usife na deni yoyote wiki ila ya upendo. dupfe ko ako deka tufie urukundo Lakini tuke na fia upendo. frere muragurari kiwanje Kwa nini? mukagira umwenda Usikwe na deni wari wose yoyote ila upendo. Mungu awabariki.
mwiyeze mu mitima kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe kigoramye.